kutoka embassy ibari kurwa Kisii kugenda Yugis nigo kwarganirie tenkwira muriro muno titariki 21 hitukuri Jumamosi umutinyoyo umunyangero mokonke gima uyochire nguma odongo swag inge imalo inge kama Nero kare kugokia bageni gochakira chise 12 cy'amarogoba gokitwaniye buge omuntu yo mumugima n'igishringi cy'umyenye cyuka agosohera roro akizimi yuka cyari bagali yaho asinoti isano n'ibire cyanda isano nemo isatu isano n'isatu isano n'ibire marakatatu isano nemo nicho mwezi Sindis Villa embassy twibwa tukigwikase nyaboda shemeji nyamita mama Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nka conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachi robisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine tutumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biamono sana umwanche mulebeta seni kia Ndizi TV na biro bindene ndengo kwaligania asomorobelio o Worldfit astokomea na daktari na mwasesi yuko tumanya amange wetera amaroire umwanche mulia nabuko kaendra gusanga nentwe wetera sense mochiche mitandao asense moya ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sense media ya YouTube nabagotonya wetera Ndizi TV News asense moya ya website nabagotonya wetera www.ndizitv.net Frida kerubongo kwaligani bene lintosanga sobwa mukondo mwanchumulira nabago sanga na intwekerengeli kyawo seliboli yawo wetera sinambega wa screen yago otomanye ngayoko bwatia umorobeli koroko lindeti ngireli bageli ya bene kwaligani daktari linda tumanyene kyakorokwa na bayigo ekliniki kyaye ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante Frida. Litera ni daktari Moses Kena Onsarigo. Ngolwa senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit notulega Bosongo asenyumba ya Uru Plaza Bosalisa goroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Karibu sana se studio daktari, happy to see you again. Happy to see you.
Ahambia muna sana mwanche murigereria ngo kwariga ni bene rinde chako murobirio kegima asiri tkolia rero buna butambe togotebanga egwikeri bune ya etetetu atetenga omuntu nyikagwa tumuchando biriko kumuchanda gosarigeretia amate yae batwarira umuchando uyu abekagotoma ujumbe rinde tukwanire wiki daktari wikeri yeta anganyora ujumbe chinyinge abantu bagantenga kindly tell daktari tukwanire gore bwa pancreatitis agori tukolia rero mwanchi muri yo nabubure turachiko kwanera daktari atomanye ubumburere kyobu na kibogo cha somo beroito nabo iga banta bange batere ngamba ariko nyora bugwenya akuri nde clinic ya Worldfit yeto mate clinic kikere unique sana na kibara bakuri ngoli na ndeba ina nobo gwene go daktari karibu sana atomanye ngo uburero bwa bwa pancreatitis ubumburere kyobu. Asante sana Frida. Pancreatitis n'uburuire abantu abange batawumanyeti mpaka kero umuntu atebiwa nabwo uburuire bwo kurunga pancreatitis lakini let me tell you abantu abange babwate pancreatitis abange sana lakini nangenda ko tebi mbamanyeti so ekero mechando ya tokile menene naliba uja gotebunga you know what you're suffering from pancreatitis pancreatitis again terminating a pancreas abantu abangemba manyete especially bali babwatu burubwe sukari bayigulenge ndo ikorunge pancreas ekimo kegotoke somo verito kekorunge pancreas ekerogia sambekire so ekerogia sambekire nabo kerabe dame kitose kesarike so ekerogia sarikire twamanya kunyole mechando yogokumi nangenda gotebi abantu nabange babwate pancreatitis basambegete pancreas yabo lakini batamanyitinga pancreas yabo yasambekire natokikoligerera lakini tu pancreas yeninki eseke Gusii ngolengi tindi sure lakini aseke Gusii negento ekuru kungoro ima oligere gento kerekorunga biliary tree ntobwate lini likobera gaese ensemo yokoli y'omuntu igase chimbarunsa kubaga tubwate gento ekuru kulini oligere lini lili ntubwata gantu akoro kwendoru nuko maite kali kwaranga kwanyenyire engoko iyo kuruzilini andongara alika odanga kabutolda nakaruru agantu kali akaruru kali gakoro kwendoru one ndoru eli nere imogeti ndo ekoro kunga bile bile yekere gutrumbuka emayigo chagocha senda yaito ego chiaumirana no mukyo kurwase oroima gose pancreas ono bichi byomerana ebintu byamanya goche senda yaito so oroima mnangende goteba ne kimo kere very important yeso mubiri kere maega yenda yaito maega yenda karo kwa rusi ende yaito ga senda gere koru maega no konyoro oroima mnangende gotebi ne kimo kere extremely important na kere yani obuya bwa emboro byekero bwate kimeke egasi ya enereli egasi ya ne bwatange kigasi bire kire very important egasi entangani ekimeke korukoro imago se pancreas na kige go produce what we call pancreatic juice pancreatic juice neliye bwate ebintu bigo cyakobune ndagere senda yago umete Frida tukuragira kawaida twali ubukuma lakini akaroja kwa ende chwa mbuli bukuma no maitinga kibukuma buli bwabunu bakagwacha kuikenga kibuko ende okogende chwa ene ubukuma gwa bole tofauti namna bwalengi ngi kyabune ndagiriye senda yaito ngi kyabune ndagiriri abantu bagwita mandazi
gana mnole kaki Christmas abakuli chabati kuchia bakuli enyama bakuli kiregento enda yechuracha lakini ngakiendagiriri yabunu yacha kubunu bakayere so umubere no kobe kimeke togende to kwana gikurukunga oroima go se pancreas na kigo produce what you call pancreatic juice eliye bwate enzyme kiri ko bunendagira ebwate gento mnabona tubwate gento nga lipase kelige ko bunamavuta ntubwata amylase eliye ko buna carbohydrate kusendagira eliye ko twachinguru. So what I'm trying to say, oro imovo, you can imagine oro imovo tale ngororo ndagiri liko ngonye so kumna ikwanyiriete te kubune so mubiro mugima te kubunu. So oro imo is very important because in kodu superole the enzymes kose pancreatic juice ebwate enzyme chigo cha kubune ndagire yaite senda yitu. You see again to kende igoro yoro ima naruro liro kurus insulin wate hormone ko insulin ko se glucagon chi hormone echi chi koligere sukari na kegwente koba asumubero ito. So you can imagine onye tobwati insulin eliye go chikogere sukari yago tegenda igore samanyinga a pump insulin ne pump ego pump sukari ko rwasi chinjira cha manyinga yaira into the cells yachikoba energy So what I'm saying, you can imagine onye pancreas yago oro imaru wago ndoligo chiko produce insulin ngaki esukari go chakobe se njira ya manyinga. So what I'm trying to say, oro ima negento kere very important. Noro imaru wago nota keire korolenda mna tochi koligere nota keire korolenda oro imaru wago ndo tocha konyole mechande emenge sana. So pancreatitis Frida nchire type verendate ntubwatiriye kurukunga acute and chronic. Acute ni eliye gocha etabali betabali gocha mara moja limo wakorera makoso masinini ekwerenderi yago acute pancreatitis yamanya gosoka eyere ekero mnabono kwa mfano tuyangote example lero ni weekend umuntu naro cyageta marusa 3 ya mambi bijagete kunyo marusa 3 ya mambi amarwayo nyure tararagira nyo kuragira gweka amarwayo yagente kunyu kurumambi bakabondo iga umaita maru is a toxin to ese pancreas yetu amaru ne kemikembe tatake pancreas etatageti. So amaru ariyo nyure bono konywari nando butuko bugaka mambi amayo chikorara sa mambi sa 12 sa 1 mambi sa ta wanda watanga ki akonyuka na igute no nini ngotera ngatoko jaga saa 2 bakatwa saa 2 ya mugaso. So what happened na ba era amaru ara lento what we call acute pancreatitis asambe oro imaru wago asambe kimokerige korukwe pancreas. So ekolentera acute pancreatitis. What it means acute natochi kuli imanyeli bigo cha kegima lakini nando buya nabe irawe kukarapati wene bwango nabe kucha yagwena onye if the doctors swing in lakini bona nito bwate chronic konya gusare kangora paka ya ikabono yaba permanent konyara kuira na rais kunya gusare ka utamanyeti ena abantu babugate nangenda kote Miss Frida enere shida abantu babugate batamanyeti chronic pancreatitis pancreas mnonya kunywa muri nya gusambika kwa mfano kunya gusambika ngora kunya gusambika yacha guikasegete watu kwanyora nge pancreas kwende pancreas yago te kunyara go function te kunyara gukora kigachitwa te bibere te go produce what you call digestive enzymes ose te go produce hormone insulin
all glucagon, yes. Yeah. Ambie mwana sana daktari kwa vile gukweresera sobwe gari watutebiri ngencho ye pancreas ya somo bero itongasiye gukora abego kwa vile kugukwanira burero bigabwa pancreatitis mburo ire kyubo iga akonde daktari ntete turigererie ingige koboreka na kibogo so hasomo bero ito tigangendera okutebanga itogendera gukwanira iguru yoroima gose pancreas ekere pancreas yago yasambekire Frida pancreas yago yasarekire ngo chikonyorore mechando yo gukumi inkige kogera nakibone pancreas nakie pancreas yego yasarika inkige kogera yasarika tiango tebiga pancreas yego sarika iga ngozi tuwatebire nkorusiere what you call, you know, digestive enzymes. Ngo produce digestive enzyme. Those digestive enzymes ichiwante gocha bakesenda asamara chijai kubunendagira. Yosio mchezo. Iyo ni chemical gendo kwa gura bantu bare mundako akomera liuga. Kwa neli zizuga omera gochinda eli. Lakini mambito ko linyora liuga libi. Ya sambiru ya buni rubaka ya very genteke ngao. So you can imagine that those chemicals not a joke. Chemical jije ngozi yago ijikori ngozi chikore. So pancreatitis yegocha ekero chi enzyme chirichi yago chiyego produce those enzymes, the amylase and the lipase. Those enzymes kitaruetie sero imaime chachaka kolioro ima chachaka go digest yoro ima kitaracha bakesenda yago. That's how it comes. So if the enzymes chirie oro imarogo produce chimocha ninchi chesenda yaye enda ya ito chicha kubunendagera lakini kitigare mali soro imaime ichigo chiko chaka ko kobunoro ima go sego digest yoroima. So once you digest yoroima, that's how pancreatitis comes. So the pancreatitis nekero the enzymes the pancreatic enzyme chigo chaka go digest oroima ruago. So once you go digest oroima ruago kwanyoro burero. So the question is this: inki keragere enzyme chikugeuke kagera njuwe ndiko kora gazi yororo eliego produce chache senda yago ngiragere kitene negali gose chichake go digest you know ekwerende yago ruimo rwago wononde to kora kigente ketangani kolenda egento ke korukunga gallstones twateba gali serini diago ndibugate endoru endoru iriege ndero sia magena tokurukunga gallstones ama tukonse cholelithiasis amagena ali alosigugali gallstones kose cholelithiasis akarago turumboka ago ikagali ese emekeri ebere komurana echago ebairi echago chese enda ya matumbo sese kinjira yawe yendagira ko onyore lina lya bungire enchereri. So onye lya bungire enchereri nti eminute nga pancreatic enzymes njirigo cha senda ichikwira na gochese oro imaime the bile ya ingo cha gochese senda ya block you ekwira na gochese oro imarwa goime. So you know backward flash enzyme njirigo chigocha cha block you bono jinsa mkiringa ichigo tigara soro imaime chichake go samburo imarwago chichake go digest yoro imarwago finally onyole pancreatitis. So the first thing ekolenta pancreatitis you know is gallstones krochia block it again to kende gia kabire tu akwande namaru tuatebire ngamaru is toxin which is a pancreas yago. So if you are over drinking okunywa marudi kunywa marudi kumeto kumanyi bindege kunywa marudi aliyo kunywa marudi kumbe pancreas yago negenda takoki negenda tagosaleka. So alcohol and especially esaba subati akwamira wasaba subati agoli wantu mono abasubati na bakonyole shide ye bali bakunywa maru. So abasubati bali bakunywa maru kwanyora basari yoro imaru wabo basari die pancreas yabo because ya maru is toxin to the
to the pancreas ebintu binde bonombiro muna bono nyolo mubiro gwobunyamasi onyolo nogwatamarwira lyako ku autoimmune diseases autoimmune diseases na lyago chikokoraki ara onchokere ekwerende yago oroimo rwago umubiro gwo chaka goitoro imaru wago amaryogo naro munabona abantu bakutumia amaryogo munabona steroids kwara abantu abakimuki bakwende gym baraitwa twale chimaso six pack lakini weto muganje kabaswati kumbe neki steroid bakunya kunyu steroids so they can build the muscles so when you continue using the steroids kumbe you are damaging your pancreas you see onyo wose ngwa korera operation abantu bali bakorera operation surgery ba damage oroima ose trauma ose umuntu akorwaniye segiyago itegabu onyo ruri mu rwagura sarekire so trauma surgery na berarente amafuta mange so mubiri you see nanda abona ntu agisa basubati sina oli abantu oli wangita mafuta mange basubati bakunya kulia mafuta mange chips kuchia nchita mafuta manga kuligenta sesani nere uwanza wona kumbo uwanza kulia mafuta ali akora koba mange so mubiro hyperlipidemia amafuta kerago ichoro ase you know oro imaru wago nabagusali oro imaru wago nangenda goteba otwale infection nchiri kirali oro imaru wago infection ni ebinyinyi bisoe esoro imaru wago na biralente infection so ebintu ne bingeto kwanto kole bila sali oro ima unangenda goteba lakini ebintu biro bibere bigocha number 1 tuatebire gallstones ande kero uligimna gallstones nga kichikorosi unekera abantu bakulia mafuta mangi you know na bago 12 gallstones so gallstones chigende chiblock enjeriye kurusi digestive enzymes pancreatic enzymes na be kogera oro imaru agurusaliki tuatebire gento kende is highly cold even ibintu number the first two things went kuligel so if you over drinking punguza so ngakulia mafuta mange sana punguza so that tole ndoro imaru ito na rukogera roko konya esukari yago te kogenda igore semanyinga because na ro produce insulin and mnangenda goteba oro imana roko konya kubune ndagira because roko produce you know pancreatic enzymes ama pancreatic juice ya Ambi mono sana daktari asogotore sira sobwagare aningiye koleta uburiro bwigatoganita gukwanira bwa pancreatitis na daktari atairinga onuro imekero rwasalikire rwatigire gukora imirimo yaye akundo mwanchi muri ni gatoganita gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit oyogendete gutumanya igoro y'uburiro bwa pancreatitis abuna berega kweresira ubumburire kine kibogo cya somo bernande boygo ningiye koboreta kuri ndende cyusanga mange birinde tobe tukwemanya igoro y'uburiro bwo mwanchi muri tete gukunyurya ngam asinse mo chiche mitandao asinse mo ya Facebook nabagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital nabagasense meri ya YouTube nabagotonyara gwitira Ndizi TV News boygo nabagosanga na intwe livoli lyago wasekerengere lyago gwitira sina mberiga bwa screen yago otomanyinga yiko bwati umuroberi koru abo igori boli lyagase daktari kubwatikana n'uburero bwigatoko kwanera agose uburero buli rochi bwabero bwo cyando umubero bwo gose amate yago kegera daktari no alega yeso studio na bagukwera nili boli lyo hakolende tiatoso asense mende daktari toligere nga ebimanyerera imbere bibi nakyo monta akora amanyanga na bato uburero bwiga bwa pancreatitis muna nagotebiri Miss Frida nekelinga nabora beto manyeke toroleke manyiriri kende gionse especially bali babwate chronic pancreatitis na barabe mbarra kimanyiriri kende gionse lakini mono bali babwata acute pancreatitis barabunkorora bali bimanyiri kimanyiriri ko kigotware getangani nobo songo borobonene obosongo obuna boko igu esendaga nanda abantu abange bako ni itali batebunga nalsas kumbe tali alsas you know kagero obosongo bole esenda lakini obosongo borobonene boko genda bakamaega yo mugongo igu obosongo boli bole esendaga iga you know the upper part of the belly
the upper belly kosito mnabona original ulcers inkolente ndio epigastric pain neye ekorokunga pancreatitis inkolente epigastric pain lakini pain yeyu ekogenda bakarali bakomogongo you see ekogenda bakomogongo igento kende obosongo bumbuta getindagira ekero guchikulie ndagira na libogo pain yego koroma mono and especially ekero kulie ndagira ebwato a lot of fats so a lot of fats yagira kwaro mubosongo bwabo bonne bakamaega igo muntu tokumukuna nyorenda yayi it's tender nenda nabera abimbe onyorenda yabimbire and very tender yani ukuchiko kunuga to como kuneza eda ya igabo so kwanyoranga a lot of pain nakinge ntege tangani umuntu ubwato buriro agikora nandi pain yeye nabekogera umuntu ayungategete koroka abwate nausea nandi gusa koroka agikobeka ingento kenenda oroka Yubono murigiro timnangende ko kwereza Frida na buburi bwambite kubekana ulcers na buru muntara arakanga ulcers yabwate usekera ko ne kitari otenga ulcers yabwate kumbe tari ulcers yakabwate akabwate pancreatitis inflammation of the pancreas you see again to kende nanago tebiri omubero ena bakoigu ari bono morosu umubero umugima munabono aboko nyore nkole gwaka bwango increased heart rate mupima pressure yae oko nyore nkole egwaka saidi ya 100 egwaka igoro saidi nandi kwanyoranga pressure yae karuto kumupima pressure yae iranire blood pressure I'm talking about kwanyora iranire gentoke iranire ense sana so munangenda ko hotel liberera kwanyora iranire pressure yae iranire enkole guita bwangu so kwanya uja kwa bintu bimenyimini bitobenda kokwana umubero mu cyago twale mechando Miss Frida mbiye muno sana daktari agetosa sense mohe ya maboli otegererie mwanchumulie ambaroro batumira maboli abera tatu elinde obegoko bairaneli mwanchumulie bakogendera gusangana into agwetra sina mbere wose screen yawo nabokoboreri boli ya gase daktari akugwetera noborere obigatogo kwanera gosoborere bolioroche bwa gochandira so muberogo osiboli bwa chandire amate yago kyagera daktari no ariga nabagokora iranire daktari akero kunyoranga abantu bangere ko lose weight kunyoronga imeberonyo montolengo omoneno ngire go ke omuberoye akero kende noborere obiga bwa pancreatitis ya abwate na kyago kero mubere mugo changia muno and that's why urilia abantu bakunywa maru sana bakunywa maru saidi na umuntu nabone changa ko itechanga rumamba kamaro wana kwanyoro umuntu uri anaendelea kuwa mdogo mubero yogenda ko care sana obvious reason nako teviga Frida oro ima naruroko gerendagire bunu esenda yago so oro ima goikaro produce what we call pancreatic juice eliye bwate enzymes chirichiko cha go digest endagira yago esenda yago munabona ntubwate natebe ekwende enzyme ikoro kwa amylase ntubwate enzyme ikoro kunga lipase ego cha go digest ya mafutari kwali ego cha go digest endagira carbohydrate kwali so you can imagine bono amylase terigo ikesenda lipase terigo ikesenda so what it means endagira utirigo chikobunu unyendagira utirigo chikobunu kigo jagaro mubero gobonne monene kende chikobero endagira yani teliko sansa moranu egere ikike wanga kwa soesa manyinga so it will come out the way it is kwaragira ya soking mamunere igobono nutrients njiko soesa manyinga so if nutrients njiko soesa manyinga utakonda yes daktari mwanchumulia naroro kobori ngam nkeko era abantu balewa tuburire bwa ulcers kero batarali endagera bakoibo bosongo
bakuiwa obosongo ulcers ntubwate type na ntwatebe ibere ntubwate yekurukunga duodenal ulcers na ntubwate gastric ulcers duodenal na sekenyobu okune sekenyobu kiago inere kurukunga duodenal ulcers eye duodenal ulcers ikemanyirikiaye ekero tararagira okuro musaidi so etagetendagira liyoka and that's why konyo abantu aba babwate duodenal ulcers mbali ko ikanyore mambe buki ago muka saa 8 ya butuko saa 9 ya butuko ochikoriye ndagerari egero bosongo boli bogendeza so ekeneke manyiriri kyoburu kwende kwa ulcers ya duodenum lakini uligalire kurunga gastric ulcers eliere sendaime eli tetaiti montaragere kagera ko umuntu tabu koluza appetite akoigwanya korokarioka osakoroka taiko igwaragere nanda ababobwate gastric ulcers nanda abaro bago kibanyerea because mbali ko lindagera lakini wali bobwate duodenal ulcers bakoba vanne because baje kolagera lyokarioka yeah ambiamo sana sopira nilivolile ateba hello Ndizi TV mimi nikilala na otanga wanawake najipata my number 1 is wet with mucus is it a disease if it is how to overcome it anota wanaume anota akiwa na wanawake daktari alafu anapata number 1 yake iko na wet iko wet with mucus is it a disease unovorero use ni kawaida inaweza kuwa psychological pole daktari the others you know bago discuss about it na friends everywhere so ikifika usiku that's the time the right time ya quarter so you need to it's a psychological issue so when you come to the hospital we'll understand your history we take your history and then we advise you at least umanye kera litwego korekana use once na wai ndochiko gate yi clinic ya daktari asike gutoka elindo taras chinse mecho awe nyorero bogwene kegima daktari ngonyorore nga abantekera bwate oborero boiga wa pancreatitis nera advisable but make indagire bwate amafta very advisable ekero twagundure nga no bwate pancreatitis unabona go so twale acute pancreatitis twagundure nga nero bwate after we have done you know the diagnosis go kan na utwa ukanyole ndagira toli na utwa ukanye ndagira toli sababu ndagira ekogero busongo buri gwagenda igoro wose twanyole nge pancreas ya go teligo produce bona ekere bwate you know ya sambekire teligo chiko produce those enzymes cyo go digest ndagira yawo nabo tura stop ko ndagira toko ndagira gwetere semeki you know IV egere pancreas ya gera wena lakini abantu ababwate onye gwatebe no bwate pancreatitis tutakiri kuri mafuta mange kuikuwa vuitia mafuta sana kagera mafuta kerago ikesend asa korukwe duodenum akorangeri those pancreatic enzymes yesobonge so onye pancreatic enzymes njiriko ba produce osijiko ba produce chinke wona mafuta daligi chiko ba digested wantu mbali bakogenda muna wana kusumunda na ko endecho kera chire cho enene echo ya nyumba nana basubati we baligiria bange bone ekero go flash echoeli no tema go flash echoeli achire telikogenda echoeli ekonya go swim you know batoli ndo ikunga stetorea encho ya yebwata lot of fats telikoba digest ekero koro echo ya telikogenda ekero kunye flash telikogenda tekona na machi na bora nyore gwachakira gutwara pancreatitis so it is important to watch out yes ndio maana sana daktari anara bateba daktari nga akorumo mugongo sana bakosinyo kokolega asikerkende no boriro wa pancreatitis yatwalira ekerago chenya gitari yaito nkomulingoli tole tingote ose pancreatitis sababu cyo korumo mugongo ne chinyinge you know ama ugago yo mugongo atwale shida na bokorumo mugongo lakini tuatebetenga sababu y'abantu bakora muri mugonga abangi
no ko mbali gukora exercise yo mugongo mbali go strengthen their muscles kinyamanjire kibwati to mugongo ogo kibwati ta maugago the tendons you know the ligaments onye njiri gukorerwa masoezi ikikoba loose umugongo uchaka gucheza you know compression yabe nyingi wacha kuruma umugongo so tuwatebire nga the genesis yo kuruma umugongo is lack of exercise yo mugongo lakini nturatebanga ne pancreatitis yoka eragara umugongo kurume so the best thing you can do no guchanya gitari tukorore daktari nkonurura turabantu babwate oboroire bwa diabetes kandi related no borero bwa pancreatitis sana sana origereri umete obuli abanyagitari nyagitari kya kawaida ngaki ngige kole ntuburiri bw'esukari amaru naro number 1 bakonya amaru wale twatebire esteri amaru akolenta pancreatitis no ko amaru ne chemical e pancreas etatageti nyorake so amaru ekerago so ese pancreas ago sari pancreas ya twateba ngegasi e pancreas Frida egasi pancreas nga konyolete nere go produce insulin eliye kolili sukari yago teba igoro ositegendanse esamanyinga erusia insulin erusia sukari esamanyinga eire into the cells egere energy konyole ne chyo kolegas ntwateba boyo bono kwanyori pancreatitis meaning abono the pancreas is not going to produce insulin and if it's not going to produce insulin what do you expect utakuwa na ugonjwa wa sukari utapata ugonjwa wa sukari ndio so pancreatitis inkolentero uriwe sukari because teliko cho produce you know kwende enzyme ili korokunga insulin hormone ili koroku insulin go glucagon eli koligereri metabolism ya sukari esamanyinga gose sukari base kogenda igoro so abanta nakinago tenga maru nkolentari so ekero kunya kunywa maru you're going to have chronic pancreatitis so once you're going to develop chronic pancreatitis eminati pancreas yakenya gosaleka ngorango chiseli chiko produce insulin the beta cells insulin of insulin of Langerhans ngochi gosaleka chire njiri gochi produce insulin anymore so ngochi konyoruburu rwesukari ambye mama sana daktari asokwere ni bolile andoche masiku ambukana agendete kubwatia umorobili abo igo Victor Omondo kora chinsemo chicha Nairobi West atepangatanya komochapi abo ikali Omondo na umwachange family mbategerete bijya kabisa hadi tamati atano ali mena umongino mwabo Agnes Miyenda Dade Richard Miyenda mswati mwabo Hailine Linet Nyanchama Mary Anna na abanda bange no bale bonsi imeyo murubiri mbe mono sana daktari kwanerango kero montaru wali ruburi bugase gikegetambe akirikende chi complication simchire chichi aratwale otu osa pancreas ya gumna otware you know pancreatitis na twatebire ige pancreas yangu chiri gusarika pancreas yangu chiri gusarika pancreas ne bwate binte ngego kole biyamno twatebire ngo produce ile you know pancreatic juice eliye konye soko bunendagera ngo produce ile insulin ego kokere sukari ya gutera se kogenda igoro gusegendense so oro imaru wago ngo sareka role nabo gutwari ndego necrosis dogo chaka gusareka because you know rwatwali lemechanda muna twatebire egento kendo emechane ndo chikorora ngo chikonyoruru sukari ngo chikonyoruru sukari because your pancreas yago yasarikire and ngo produce insulin natwatebire ego burerwe sukari itakuja kitu ngento giya kabiri gukorora is what we call malnutrition malnutrition tuliko chikotwara nutrients so muberogo tuliko chikotwara vitamins tuliko chikotwara you know chinguru tuliko chikotwara obunyamaswa ngo chikoenda bulense because twatebire pancreas nerego produce enda igento kiriko chiko digest endagira yago egere nutrients kiswe samanyinga so the pancreas is not going to produce that onge kiriko chiko produce ndagira kiriko chiko bunu eswe samanyinga
si kama unanipata. So mtu atakuwa na malnutrition and at the same time ekero kwa kwende yago yasambekire ekwerende oro imaru wago se pancreas again togo chikonyora kene na bora twale infection asoro imaru wago otwale infection oro imana boro kogera rusalie nkoro orente nini heart failure oro imana boro gosalie kwende figo yago rokalante kidney failure you know. So na bokero oro imaru rasambe kero rente cancer ye pancreas so ko ura bantu bate cancer of the pancreas mbara abantu bate bunga ngomanyete obwate cancer ye pancreas kumbe konyenkonya gutwarole kurumaiga gaiga konya gutwarole pancreatitis ogosambeka we pancreas muno gosambeka runya gosambeka kiseri cyawo cyasambeka wetera you know pancreatitis wacha konyora cancer ye pancreas so ebintu ne binge mechano ne mengerache ekero umuntu anyolire eshide ye pancreas no twatebire kurunga pancreatitis daktari tararigereria ng'akia clinic ya Worldfit ge kolingoli oborero bwegana bwigokuru obogwene mwanchimulia naro koboda libole is epilepsy treatable? It is treatable. Epilepsy Frida epilepsy eso mutu ito ntubwate kiselibere ntubwate kiselibere inaniambia saizi sungumuza nilie kontinga yago isanikire kara na Frida time nerala kwana so we have what we call excitatory and inhibitory nerves neurons ntubwate sobongo bwitu so umuntu bwatu burire bwa epilepsy excitatory nerve ego korega side ko inhibitory ego tebe excitatory ngaya karati mokaka na ora Frida time nerara kwana teligo koragasi yaye so okonyora inhibitory nebwa tegento gekurukunga a neurotransmitter kurukunga GABA so okonyora GABA ekoba produce tien kesu muntu bwata epilepsy so GABA nerego tebi excitatory nabunga tulia so wakati unapata kwamba ile neurotransmitter ya kuambia excitatory nerve tulia hakuna kitu inatokea ndiye inaitwa epilepsy so epilepsy nko gwenere na bugo tutaranya gitari tuzungumuze we discuss fala ambia muna sana daktari kegero mwanchumuli ya kumetinga na kie clinic ya Worldfit bakolingoli oborero bwiga kana tatevingo na kimoko lingoli oborero bwiga yentege tanga nebimanyereri bueno ebimanyereri okero gutenya gitari tuikaransense uchake gonte imechando yao ekero gonte imechando yao njemna daktari kena na bonku manyanga there's a problem here so once you know na rolling problem na bera bona butugo chaka gupime bintu gete na butura ke chibicha ntubugate chibicha to bwente gwaka na bura tura waka ultrasound gose marai gose CT scan eto tabinga yaya eshida nerega na butura rusia manyingago topime you know enzyme ile kurukunga lipase gose topime amylase torore gose ngaki chikorokane samanyinga you know na butura bwate topime liver function test torenga ki liver function test yagere so ebintu nebinge turakole you know turakole na butoko kole ndingo ni examination toko kunenda gukoruka mno totale gukubosongono bonna mono na utoko manyanga there's a problem so na utoko pime liberera tole usiliberanga kiringana topime pressure yago tonyole pressure agirense topime liberera yago tonyole liberera yago lirense topime nkoro yago tonyole nkoro yago gwaka bwangu you know the heart rate sijirigoro you know so ekero toko pime bintu mune na toko pime sukari tole sukari yago kire samanyinga na wanyo sukari yago yachire igoro so sukari yago kogenda igoro na beko tengaya okobe kwende epancreas irigo koragas boronge so itogo pima ki test ikyons toligereri na utogo pima calcium level esa manyingao etotabige ndo na utogo take full hemogram amanyingao tunya pima magima atot ebintu ne binge tora kole kumanyanga no buriro bwa pancreatitis yobwate so
tunapima kwa hospitali yetu, ndio tunapima because sisi katika hospitali yetu ya Worldfit lazima tujue shida. Hakuna kuguess my friend. Lazima tumanye shida nereju, tumanye kuchaka kwa Mario. Yes. Sana daktari. Daktari tunabotamba batebanga clinic kia Worldfit nigo kire unique. Banyenchere ya moya sinyire chinjira njiro roisa tokora kwanera. Batebingo asokoro bogwenya kubatkana no borero bwegabwa pancreatitis. Ana kimukuru bogwenya asenye gitali ya Worldfit. So eko twanyolengo umuntu nabwate pancreatitis. Number 1 itogo cha kulilia mangana nutrition. Ese nyegitali yetu na otogo kuwana about nutrition sana. So tuwalilia mangana ndagere ya gokoli. Ndagere kyo wende koli tokwere sanga tuwase kuli ndagere uri wachi komenta muna watu tuwatebiroja oria mafuta mangi na buramente turapima tonyo sukari yago nere igoro. So we need to bring the sugars levels chive within the normal range. So ekero tuwako ringoli tuwanyoro njira nereye ebintu mbire togokora na butura kwe maybe antibiotics onye kubwate infection na butura kubekera match you know asa mubirogo na butura ku advice amangana nutrition na gotebiri na but asnarura takirubono even surgery na bora even yuko bana bokora ikeko takiru kwa mfano lige na amagena ali akuru ku gastons akira abungire you know enchirerie kuimuki bile endoro enjererie kuruzibi ndo bibye ndoro ne bibye pancreas wono mbili ko ikese intestine tingina livia kile oroli yangire uso yangire ko igoka you may need surgery korilusuguli ngenelyo so ndo muna wenda ko nyonyo pain killer onye pain yere very high so what I'm trying to say enchira ne nyinge uburiro enchira nchiro chinyinge uburiro buragwenigu nero ikinyinge cy'uburiro bwo gwenewe lakini gente tanga no kumanya nk'uburiro nobo and after to abolingoli to amanyanga nkiki abolenta no natwara Frida sababu n'ikinyinge kirarente tali amaruoka gaso ni twateba infection autoimmune diseases ibintu nebinge twateba amafuta mange samanyinga you know hyperlipidemia so itoko kwa marioko kulingana nkiki arente shide yeah. Ambe manasa nonaro kobolia ngam tote ba pancreatitis nogo salika ko oroima abolinga monyare ko toeresera pancreatitis ningi aseke usimba le batamaiti itwate banga ekimunkere kereso muberoito yekoro koroima I hope I'm right yekoro kunga oroima gose pancreas tote bege ntukerike korus insulin abantu balobwate sukali bagotenga again to get insulin go pancreas in go produce enough insulin ekina kiki motoko kwanira kerige ko insulin antu atebire kimeke na yeko ere ndagera yabunwe so mubirogo so ekina kiki mu ko kunga oroima gose pancreas bone kerogi asambe kiro muno bono nkolentera mache ngo sambe gose acid nko bekere acid yeso ko kwao engosi ete gozaleka so engosi gose oroima rodo sareke that's what now we call the pancreatitis. Daktari naroro ko tebanga abwato bobimbe asenda kama itio muchando norwe no yariko mairesa akikuja tutajua sisi tutakupiga picha kama tutajua tutapiga picha lakini kama tukifanyia examination naye tunaweza tukajua so tembea daktari ujo baka ko boli burere wa epilepsy hateba thank you sana daktari kina ko boli anga consultation ni renga na ende card nero romo accept ya se clinic ya Worldfit umete karibu number 1 ntulikuwa accept card sababu card majogo togo tumia most ya natural so natural therapy tebe kitali tukobe kene chaefu ekube kune serikali tali nyole tali jora majogo natural oka ogende nyagitali ulikeruje nga argument ntoko linyola nyagitali oto egendo chikogora so card yego kabe bintu getebike sana for me if you ask me consultation fee into Togo charge 1,000 and we charge only once you can imagine umuntu nacha 100 times ntoliko mo charge nande Togo charge once to more register vele muna wa member ntoliko ra need yo kunya kuba charge yo ngajibeza chikali Togo charge once
atanga omuralimo nkwaneli Dr. Kiana Moses akorukwanga miguna korwa asensemeli yabo basi. Asante Miguna. Arokoteba daktari nga I have lost all my teeth. Ask doctor to advise me what to do. You may lose your teeth because of so many reasons, yeah? Onyolenga kwa mfano maina gako bochoka kwa tumaiti kolenda maina, let me use that, tumaiti kolenda maina na bara twale shimo kila wakati unatolewa amaina go onyolenga chinavu kijikolenda maina go chinaves kijikolenda, you know, the gums toligo chilenda boronge na ba maina gara sareke, so many reasons. Lakini umuntu, you know, ochesenya gitari na bongo gosomisa idinga kiora lenda mainago, you know, lakini nande notakire ko romonte dentist, you know, bali basomela tamangana ya Mario tubata banyagitari atura qualify bako toko koiri toko ranga ntoko na utawa ntoko konye senya gitari yeto na utoko qualify so muntu raga konye. Bia mano sana daktari kegerando chebiro bito bia tonyorire mwanchi muri naga nite komanyanga ye clinic ya Worldfit gegotoka na boy goina ne namba yesimi asingencho baba ugotalira. Frida tiende having vile nilikwambia mwaka huu tunashukuru na tunafurahi sana kwa sababu tumetibu watu wengi na tumefanikiwa. Wantu babu atakishida kinyinge batakezo mbagwene wakire senya gitari yeto bagwene. Abantu bakalera aba masai bagotuwatch. Nole mbali kwibuke Gusii lakini bagotuwatch bagere bagotuwatch. Ikatoko basomiga because they are coming to our office baigule baba manyire gwetera Ndizi TV muna toko basomi. So tunashukuru. Ama rwele na mange sana toko wale senya gitari yetu. So notwara bururi bonde vionzi usikwe na wasiwasi kuja kwa kliniki yetu ni kuone alafu nitakuwa advice. My name ama jina yangu Ritadia ni Daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa senya gitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit notolega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Wali batama eti Uhuru Plaza ogocha bake town ime Bosongo. Ekero go itire town ime bolinga marigi tinka yere go se chireliye town ya Bosongo gatigati ya town ime marigi tinka yere. Go wika marigit ya Bosongo na gote bigali chibuche eri chichire sana kusa stage nkoro ya lenge ya Kisumu ligiriye gorobe yuye ntambe bwata makuba matambe nere kurukunga Uhuru Plaza na matukaya ya chenchi gwerieta ekali kurukunga Alisa Plaza. So soime inchubake goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole kliniki to kia Worldfit wikire 3rd floor na bakora makuba matambe ekliniki likirenga Worldfit. Nando buya bwa Bosongo ninche ngotoka injo munyagitari Bosongo ga, so anytime you come nincho konyora neba mambi minjo utapata. Lakini nando nyole ntubwate branch igali mu Eldoret andi ntubwate branch ende igali Karatina. Utaiko nkerese namba ya nesimi na boko ngakira 0722 24 57 63 0722 24 57 63. Mbia muna sautu hiyo. Mbia muna sana daktari asoko sanga naitwe akasemere kwa no mwancho muri obere kabweseni ya mange agwetero gorero bigatwa bere ko utogo kwanira na ndemba kigwetanga kurwa soko nyoro uboriro bwe nabali banyorire mbachigotari ase kliniki ya Worldfit elinde benyorere obogweni yakima mwancho muri wekira buno tokorero murubiri bweri tkolia rero tumera ne weekend elinde nande to sange na Dr. Kiana Moses ko inde inyora sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook abagatonya gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News magage kamera soko ni kibine bicha abo yeli ogire wakira sora senchira ya bene na repetronira mukire litare na Frida Kerubo mukoganilia obuligerelia borobya. Karibu sana tena daktari. Asante sana. Inyagitari ya Worldfit Health Center